Kathasha mwanya muno kio mutegere weru TV no tubako na kanya gakwatana bado kimubango ya nkombosha mithega na tukuchondetia Jumapili tutiere tukwithira tukunekeria mubango yibo kendo utiere tukwithira tukirwana na utumiri bwanda wa chembo gita maturene na kinya nterera chionde turi na tukwirwa retu ntere tia kaga Methodist na twina mulamiri munene wa Riabuna kethira agi tutariria bira piongo muntu kaitakara aitete rehabilitation center kana kaitakara wiketie mwendo kuntereu bibi piongo wethera wishemania bio ibo kenda tubakethira bakireko kira rehabilitation center na twatiri tukwira tugikia ntu betu no bakethira baitetheka bitoini wa Kinyero twina Bishop Catherine. Karibu sana Bishop. Iwega sana Winnie. Good to see you. Nani kugwira mono igukona. Na gompa kanya gaka. Ndina nkatho sana iwega muthikiri wetu wa Weru TV era twendete sana turi Amiru nonto nitweja content ira yonde tukwenda na tukauga iwega nonto bagutwa kanya kau. Rehabilitation tegintu gikiuthu na tegintu gikiritu kintu kira mpomba ku amantu ya rehabilitation kantu batere wa rehabilitation nembi kana rehabilitation imbi endereaga nonto ikwetha kuri na antu babaingi baigagua rehab egwetwa kintu kia mbere kia kija kiongo iguteswa ikurwa bange bajugagia rehabilitation bakayathugania kinyai janchera you know kana ni antu bandu benao mantu jau jonde teuja kari muthikeria wetu rehabilitation uria kari ijore ogwata muntu njara agutendera ukamugwata njara kendo mba kwirikeria kairi maguru jawe omba gwita na mbere na rugendo rwawe kuri antu babaingi bethairo batikwerwe exactly mbieto rehabilitation rehabilitation igintu kiria kitherwa kithithitwe ni untu bwocokaniria muntu werwe exactly mbieto rehabilitation rehabilitation igintu gucokaniria muntu nkoro kairi gucokaniria muntu mwiri nontu kinya riu muntu atonyere kimithega ambogita kuria gutitherwa kurio kiri babaingi especially baria banyunya bangi sana kana bakaria na kuria kuguketha gutio batethia ni ontu babangi bakunywa kana nchovi antu bakethirwa iba kwa affect mono nchovi na imire yawe kathuka mathuganio jakajua emotions ikathuka akamtu akuthurwo tantrums akamtu aggressive agatwika tiumbo karandira na antu nja na ndi rehabilitation ithairwa objective giri gucokaniria muntu ukaire atwika muntu nontu ndene muntu kuri na muntu na ndene muntu uri akari mbere ambiria kunywa mithega muntu no acokanirwe kaire akabua na eu ni rehabilitation tontu bo muntu akuruka rehab gintu kia mbere ambairwa na njara cia wendo ambairwa na njara cia wendo na akambirwa na njara ite na judgment na you know ome na wikwithera antu bakeja judged mono kana bagitetagwa mono beringairwe etuma mono bakethirwa batigwiritwe na ndiri habu gintu kiria kija mbere gukaribisha muntu igintu kigitawa wendo akambirwa na wendo counselors akambirwa na wendo kinya client bangi akambirwa na wendo staff bonde na akethira environment ya rehab te amatusi te amatharau te agituma ikwe wakanya na ndi wicokaniria rehab ithairwa eri safe place nontu mbere muntu aretwa rehab kwibo menare betha be mama ome bethairwa berarau bethairwa yani muntu naci wastate mono na antu bamutejira na ndi rehabilitation ithairwa eri gucokaniria muntu kairi ija gwaka muntu kairi kumwa a new beginning kana mwambirio jo mweru na ndauga approach ya rehab ya mbere buru iwendo muntu wambairwa na wendo na akaigua ari valued na ari appreciated na guteko muribo marieto murevi
marieto muntu obangi kana muntu onthu mantu jau jatikaraga rehab. So muntu akuruka rehab gintu kia mbere ikusetro na tuti batharathara kinya na kuboria ni ati uria kana imbia tumawija other than history ria jukirwe kire admission au ange ikwewa kanya akethirwa ikuria ikunywa gwita kirasine nontu ibaitana wa mono mantu ja effect cia ndawa ageta kirasine mweri jwa mbere agaitona psychoeducation yo mantu ja effect cia ndawa mweri jwa iri akambira kuthithia 12 steps nayo ithairwa yerekeria ri kumutethia na ndi ajukia mantu jaria jaun na ona meya jawe nontu bagikuruka mwiri gajuria bejaga bakibrimaga family either into murume ari brim wekuru kana ari brim ngina kana ari brim atano ngina beja bakiuga baretia kenda batunywa miunda lakini ande amberia kuritanwa akona antu bara bandete bampendete antu bara bandete abakwenda mbua so the second month there we na ndia 12 steps kumuitana kuona meya kuja accept na kwitikiria na ndi mwathani ya mutethia na mweri jwa muthia nontu tukaraga minimum ya mieri 3 either mweri jwa muthia jwa juri jwa twitaga jwa relapse prevention kumuitana ate menare araumire gutikio kiragaruka njobi no ikunyua bangi no ikunyua na ikendere akunyua na ndi wengwa amenye uria aumara akomba kwimenyera so ndene ya rehab ndomba kuga kira kitho kiri rehab mono ni uritani bo bingi number 2 weja rehab gintu kirio thithairwa no weja wa cancer oku guketha wina cancer oku uria bugetania kuma ntuku mbere mwanka ntuku muthia na cancer uju no ugakuthikira nkoro no tutiomba kweja na nteto ciaku kiri antu bonthe cancer uju akuthikire cancer uju igwo thuri mwekuru ete mwekuru eje bwaranirie aigwo thuri muciari ete muciari eje borekanire baria bonthe akaigwa ukibaringithia ndene rugono rwaku bagetwa na finally bakomba kuthithia what we call exit plan au mali habu ageta kuthithia atia na kiri experience yakwa kiri ngugi ya rehabilitation muntu uria wina family kumusupport bwega muntu no buja na to family yomba gwitikiria thinere mwaja gucomplainera kana muntu uju wi rehab au complain abomba kuthithia jagwa kungira nontu wini kwaria uma anto babengi baratona benyo nchobi nyingi kuri pain benayo kuri mantu jo bathangikia kuri frustrations ire ndene nande anto bagwa bendaga gutethi family bagaitwa kiri frustrations iu kethire skuru ashoke kethire ngugi ashwirwengi kethire biashara bibirwe kethire mukashokerwe nja kethire twana kwenda mwathani ya mwetwana there is something kwigintu kitha kimusumburite mwanka gatonya borokerine iria na ndio nikira mpomba kuromba antu betu tukathunguthaga kujaji muntu no tunakunywa nchobi kana tuthungutha mujaji no tukona ja kiongo kia kithukire arenda twinthe tutagarie njera cietu tumuthagane tumwite irinya na riu ari na nandiri habu aja kira tuthatu nakio ija mukanda jwa njara ciantu tuthatu thithitie eje tanjerene cia nas akamutega akamuassess daktari ure munene akeja wa biongo akamutega amuassess amwandikira ndawa na finally nande akajukui counselors bakamuthithiria counseling aja ujo ndio ndi counselor na ndi bishop kana ndi clergy baria bakenda maromba kabagwatia maromba so twetha turi na multidisciplinary you know approach yanto babaingi kwina counselors kwina nurses kwina pastor na manto jau jonde twinthe matwagwatira muntu ujo umwe na muciari na wejiro kana family members bejiro muntu akiuma umabu iburu so ndenda kuromba baria bonthe bomba kwithirwa bari na ambition negative ya rehab bamithirie number 2 ukathugania muntu uria atonyere aria akiendaga atithero akiendaga acithirio na ndikio ntunatue jaje uju
Mehari hambu ija garage. Oria garage ya kwege ja thina ugaikiria makanika. Kenda kanika ngari gwigitathia ebua na coka barabarene. Na eri hambu itherwe karija makanika ja muntu uria emotionally. Uria kwijeta na makasiriko bejaga bakiuga ambu bathuri begera maiga lakini bethire antu kujeri baere antu ibabwire bejaga bena ruko bethire antu kujeri ibabwire bejaga bena biongo biukirite twabaingira strong room twaba mutashinda no bakabwa bethire antu kujeri ibabwire tontu bo gote muntu bati kwithirwa athuki na gintu kiria nkomenya ni ati gote kiara kia antu ya gutanto babai tonto bo twinte matwe community tukagwata na njara to support yanto bau bakabwa ino aspects na bagashoka kuongera bari in the community tonto bo nyampo mbakoromba family sirashi na muntu jou ikamutejera. Number 2 kinyomuretare ya mbere kinyomuretare ya mbere na shoka kaire ashoka nyuma ukamutejera no kamumena nonto no ashoke kaire na kaire na kaire na ria muthia kabua ijora wito kaju geta cibitari no gashoka kaire na muthiere no buja koguo ankwenda kubuka rehabilitation is a safe place ya muntu onde te ore uthuki buru muntu onde nendaga gwita antomba kwe wakanyaga ku retreat wishokaneria kaire ajo rehab itutha twina antu inya banywite interview bya mithega mwanka biongo bya thuka muntu wa karakara atirito abua akaranthi inya wengo akathwanya na reumire akarigara tonto bo ankwenda kuga rehabilitation ojo ndauga ijo ora ngari ikagwa garage ikathithwa kethiri imwiri jwe na thina kethiri jini na thina kethiri na kwina thina ikabwa kairi so rehabilitation works. Rehabilitation gote mateso jabati kwethwa jari nao rehabilitation yeje yetu ote muntu ritango gya jojo tetete through professional training kethira inas ka thomete kethira counselor ka thomete kethira social worker ka thomete kethira psychiatric doctor is a medical doctor aruki beto na bo ibabarugaire irio bibiega irio so balanced na ibakaraga bobo ega tonto rehab like I have said is a safe place kiri antu baria bena mithangiko kana antu baria bakugwa jaba gitete wirigiro na inkwenda bumenya athikiri beto bawero TV gatugaciumia twinthe gutethaniria gucokaniria nkoro ciantu te ana banini te antu barikirira antu bonde they are vulnerable especially ni antu bo the tough economic times ni antu baba inge barusite ngugi ni antu baba inge mbecira bakoya waite kubangana manto jau jonde jo sukumanto mwanka bagacithira ibetre kuraja tonto bo rete gitara ku judge muntu na rete gitara kuga imwana wangania gutote cithira in that situation. The other thing is kwi behavior antu bategaga na uome batimenye niki nonto muntu ucio ako behave ucio wamureta rehab ikamuthitheria assessment kethira kari na behavioral problem ikamenyeka kethira kena underlying mental illness ikamenyeka antu agukara mwana we mucokia skuru akengwa wa mucokia skuru akengwa utikumenya ketha mwana ugakwandemi omba kwithwa atendemi lakini ena underlying mental illness tonto bo ankwenda kuga rehab manto jare okona je kurigaria omena umuthikiria jarete rehab tujategere tuja assess na tumbe gukwa device kethira kesi utieto tugakwira inobati wikia kethira sibitari wite sibitari general ya mere kethira ni biongo wikie but tugatijira antu oni urenkuga nkwa tugatijira antu itoba menyere na imbi mwathani agatutethia yes maybe antu rimwe bethe no muntu ethira kiora kia kana kiwa oni chobi kunda kidogo kana oni biara ke okay muntu atikumenya tracks ire ko chomba kwithira chiekwethia chituma wa nkombo ya drugs mwaka tu understand ya ilazima wete rehab kana any chionde kutida kwena limitation ya eti etombo kwethia addict to understand ya weta rehab
Ibwega sana Winnie na muthikiri wetu Aweru TV. Ingwitikia awikwitha kwina kurega kumenya kana kwaga umenyo kiri antu babaingi muntu akauga uni nchobi akenyunya itiumbo thukira kintu kimwe kira mpenda umenya muthikiria wetu too much of everything kintu kionthe gigeta nkuruki no mwanka gitwike thina wanywa nchobi nyingi igakinya mwe kuthukire na uria thuka nkuruki mono ugeta unywe nchobi uri magwita ngugine wale magwita ngugine obutwe wabutwa wage mbeca cia kugura inya nchobi iri okunyunya clean ucoge kire ibundi wacoga kire ibundi na ndibi kwethi inya muntu wa nthuburu nontu you know it's not good or clean whatever so ankwenda kuga kere rehabilitation ito treatete muntu thukiri nchobi yake ito treatete all the drugs tenda kugweta imwe nontu imbirigite kugweta imwe gwatuika kwi antu batigwitikia wi drugs okay lakini ankwenda kuga anything in excess is a problem guti drug yenjega kintu gikiega kiunywite gikingi mbuga ni ucuru ende inya bubuti kureka nontu gakaro kiugiaga kioro kumaga tonto ankwenda kuga mantu ja manganiru ijo tubati kuga tukiadvocate ende ndawa cia mithega buru ite kureta ene value kiri uturo bo muntu aya na mbere twithia tukithiria as a bishop wina mutie we no ithirite ukicemania na families nyingi mebinyire tina na itwithirite tukiona kana tukiariria youth tukiariria antu babethi lakini tukolwa ni drugs icio tumakinya families zikethira ikiarakana maybe mbere twithia tukithiria no withira ukiariria families tietu kiu Kristo kiu utaalamu ende bwo tumiri bwa ndawa i were kwariria o families ibwega Winnie igitare amwathani ambairia mantu ja family ne antware muntu onde abati gucokaga akaigwa kuri na thiri kuri na wendo kuri na okiri na ne antware muntu onde abati kuigwa akiririria gucokanga tonto bo ankwenda kuga family cietu ukeja kwithirwa kuri family thairi at a verge of breaking up mbuga no tushwe kinya kansera wantura kethira kuri wakabwariria kethira gwikuriganwa kuri ono bushwe counselors kana no bushwe inya pastors uria bugwitikia kana muntu uria bugwitikia akabwariria na muntu ombe ageka effort ciawe kiri family nonto family thairo eri more than one person it is either mukuru na mwekuru kana mwekuru na ana kana you know family is more than one person tonto bo nero mbare akwate muntu onde kirenjugundi yewe kuona family yewe gutetheka na family yewe gukarabwega nonto twinde mato athithia mantu jau ja gucwira family cietu tethi gakarabwega na nkurukia mantu jonde nonto okuga bwega uga de bishop katurombere families family ire iromba no cikara amwe na tuciumia muno kureta murungu dene families tietu na ingwitikia twathithio mwathani agaikumithia wow kabisha mwanya muno kiwe bishop nonto bwa kutonera kanya gakwithira gwitwariria na at least nending kumenya baraba kiraria nonto kwi baba ingi sana mtu kinyaka ithila that kintu kiu kiomuria ndene aikira imbibia geta ithire na usending kumenya mutigiro wiru tv akwithira kiona mbicha yongwa ya abirabio ngwa kethira kiriab na kethira etebeka mbwega sana na no kubwithia ngwenjia sana thank you so much urungete ambere okutharima ibo kendo geta mbere na kwithira ukiomekia antu baba ingi no barata ke ukombogo ibwega sana aya asante muntu akenda ukinyila by the way no twe contact irombe kya kwithira ukinyila acio okay muntu akenda gukinyira beta wa Reverend Dr. Catherine Mutua na ndaugo kaire onini ya director wa center hizi na namba ciakwa cia thimu 0722 295 710 ukenda onkinyira I'm always available yes
ende urakuchwana arombike kwithira ititheka na uchwe itire haititheka. Methodist Treatment and Rehabilitation Center 24/7. Wow. Kadesha mwanya mno kio mutegere Weru TV no ntuma kona kanya ga kuatana Badiki Mubango ya Nkombosha Mithega uwi Bishop Catherine no kenda utethio ponde ibo kendo shokanirio turoboku kana bwa mwendo kunombe kwithira kiringana mbiomba kwithira agitwa kana wa muliongira ntere chia kaga no kethira witetheka ithira wina kaitakia.